Kenang apa naira wow mirip pak pria pak kubu mah mirip gampana moni cis kacang buncis iya apa naira saling wae mirip Bapak Kades Mas Suryan. Ari apa nawis nu bisa gitu wate hilap deui apa nawis nu langka pisang Allah hari hiburan mah Pak insya Allah awet ngora nu ngora aduh kakak cukup setengah Haji Sukram tapayon Haji apa tiara deui Allah bayar ye wah jadi abang Pak Haji Atta besan lah wow ye cuma marah Pak Haji Atta besan beras ditogoni sarang atau ge sami besan kene atau ge kapayung Bapana Chandra apana tiara deui anu bagara deui hayang berondong garing naik nama mah banyak orang memanggil aku juragan Pak Haji Sukram pamangku hajat karena aku ye sedang banyak orang bisnis di mana-mana ayo Pak Haji Sukram sampai mancanegara juara mual asli Madura sekali ku acuhkan Pak Haji Sukram cerita untuk Pak Haji Sukram anu bagus iya anakku aku Pak Haji Sukram semua manggut itu cenah Pak Haji Atta bos beras bos padi Cimanuk duit Pak Haji Sukram duit anu bagus deui iya dengan tepat nu berenah Pak Haji mah orang bilang aku juragan manggil aku wanaya karena aku ayah sedang banyak iragi galak Pak ayah Apa Haji Sukram anu sayang Allah juara mual asli Madura ente Kang Bejo aku banyak duit tapi bukan koruptor yang selalu bikin korban menjatuhkan orang Amir kada ketaruna aku banyak duit tapi bukan hasil ngimpi aduh amit indah sekali apa Haji Sukram anu bagus duduk di pinggir pantai pinggir pantai Pak Haji Sukram Pak Haji Sukram baju wow Pak Haji Sukram ampun Pak Haji luar biasa seorang Pak Haji anggota ABRI memakai baju oren lengkap dengan brandnya Pak Haji Sukram Bagara Bayun mulimpun rek hayang torek wah sangat panas menawan hati menawan hati Teh Yuyun
kebanggaan apa Haji Sukran Indonesia jadi sangat apa tiara ku kagumi Bapak Hajat Ibu Hajat Kabayun sangat menawan tiap-tiap kebanggaan atoge atoge nupang magerna sangat indah kupagemi atoge anu bagus bayar Allah naiklah yang borondong mah borondong gari apa natiara atau ke sayang luar biasa atau ke bos beras, bos pati, bos beras nih, orang Cimanuk. Haji Atta bos beras, wow, itu cina Haji Atta bos beras, Haji Atta bos beras, Yus, Haji Atta bos beras, Bapak Linmas, ala atu. Atau ke yang mandiri penggunung Majalaya aja di jarang Bandung atau ke Haji Atta anu bagus Ari apa natio sepinter mensugi itu patio Aroni Arang Taruna Jualan Jaya Alalala Yau Hey Haji Atta bos padi anu bagus ye aturana pelanggan bayar sarangan Bapana Chandra Apana Chandra Allah anu bagus Apana Wisnu Apana Wisnu hai bayar Apana Wisnu si Balandong jaga Apana Wisnu Pak Haji Atta bos beras si Maku anu bagus Mayas Jabal dari Dimitra aku lekar nomako diri apa nak Mayas dagang dari Dimitra apa nak irah ya kapayun deh pak oleh priangan di lingkup gunung ayo karang taruna dusun Cimalandong Jaya hai Panajaran Bandung mati wujud di imah anu di Bandung Pak Haji Atta bos beras mata rumah berkendung oleh jangan di lingkup gunung Pak Haji Atta bos beras sore Panajaran Bandung ayo apa natio Cibalandong Jaya apa natio Cibalandong Jaya apa natio hari kate nuhun Paji mata bunga ada kenantung diri lalu
langit apa na ira biru putih rasa putih atoge putih kasih Aroni urang asar kapegat ku asar punten